Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong Yalam School Ad Hoc Kibahab Hakashatri jang Federation of All School Teachers of Meghalaya ni FASTM hakas ngindeng kong kakat henyaw tarik ukala lengkon. Kilami syakmat akajing akhi kabajay-jay hakmat sekretariat halor kajing kuman jang kasorkar jela ban khot yakren. Kimat baka FASTM kidawa kalong ban kentiu no yakinong hikai school ad hoc syaka deficit bat kiwei kiman. U Presiden ke FASTM ubak Kenneth Shadam habakren syakilat pathai kubor. Ulaong bamenta kadai tangka jing sedang Henry lada ka sorkar kam khot yakren kin penlong sada ka jing khi ka bateng e da ka jing ra lamayong haka arpawai tarik hakerdap sekretarian ka badai ru ka sngi kraw jong ka jella ka Meghalaya de. Yawan banding hamni ngadu kadwai bagi hadu saw ninding nanta khadnyau khatra khadai arpo lada kasorkar kamkot arpuai tarik niliara lamayong kadi ka jingya tray ka balaslam bahate kabangi la si atok ngatarai dang menakani arpunyo tarik September hajar arpuai sia mudang sukot lakular hangto ya khmat director bad khmat deputy director bang deficit system dengan la banai hangto de tingla banai deficit system dai no ada deficit katan tula thong to ngalaong mga mopek lada dom tampe ngat butin wong hoj lai bor ya pi bakin butin ya katam Pandai ndabot din hadu mentaru sulong jiro te lalong bayok kerengkai ki kulum te antang aku abannya turu la don sistem menta ka sorkar ngai kala pun kre bon ke hadin patka sange no kala sulong sipang pentre sipang sange sipang pentre na kaliang u director na yakren badu uong tek ke ke bop yakren badu CM ka syong ka government ka syong ho CM na kaliang jonga kumu director le kakam ngam slam tang hapo sitayo artayo ngaladep adin ba ngiladep ya keren ka arpinyo tarik usan tambar arhajar arpuai kan wong kumta na kaliang jonga le kai ke popila ya keren ba usien tang hapo artayo ngan pendap ya kakam sementara usia merulong ngan sakot biang ya pi hau benai November wilayah kendo yo halenti sinting ha mau keruat ulai kendo ngala kerpat bangkot ndrai klempot ina tagadau November ba ula kular hi bangkot klempot Desember ula ya klempot mantau Januari ula adnyo tarik klempot ina tagadau ngimbansi kan ban yen persya ano angni akmat sekretariat kan ban peni bengi persya mo di ngalayo kajing tersandu watna kaliang union minister urandas athawali mo badai jong ka social justice and empowerment government of India wan ha Madan Malki putra tarik wagos arhajar khandai hangto ya khmat jong uru usia mula kular bangan sapek ngan sakotno ayopi hapo Desember arhajar khandai hangtoru kan khot ira ni su yaisa manakani kipun yang na Delhi arkuar tarik ubenai Desember jomulu sina marajar arkuai ikli yang akumnu kakam jongpi kalalong ngombu kakam jongi hadu mentaru ka state government kakdamle ai na kaliang union minister Ramdas Athawali ulato siti syausiam aka arkulai tarik jong Desember arajar arkuai yang itu kasiki ulapa susiam dan reina kaliang jongaru ngalapa biang hika reminder syausiam syau education minister syau DP walang badai principal jongka education no nanta syau director ngalai tapi tangkum tahi namar kani kali kakam kablaslam asyia tu yapi balai ngiyeng hangni tang kinong yalam namar bangin pua ban penkheng ya kani ka covid protokol kata ngin pua ban penkheng no nalor nang taru ngin pua ken ban ya bun kam kinong hikai kide kinong hikai school ki hab ai ka online ki hab ai ka
offline teaching. Tengin puak bahkan di stop ru ya ka jing hikai. Karena kita kadang ngin yang hang ni tang para nong yalam hi kenang ba kanum penwit ru ya ka law and order ngin puak kan. Balai ngien tang saumut ngin puak ru ban penkheng ya ka section 144 CRPC mau kamamsya ban yen palat ya ka sanut. Karena nang ta ban yo ru ya kata ka jing sumar ka babiang. Haba itulop jong TLP ilong khadar hajar si benai. Itulop jong ki second primary ilong khandriu hajar si benai. Itulop jong ki secondary ilong arpo hajar si benai. Itulop jong ki higher secondary ilong arpo saw hajar si benai. Dan ini itulop indap sano. Pinsil by school day, pinsil by Y day, pinsil by electricity bill day, pinsil by dawai day. Pinsil by kali day, mentah ka by kali ru ka jengram. Kini kan, klamyo akata ka basic necessities. Kabaka artikel arpuay jong kariti sisar jong kari India ka kadaw. Klamyo akata. Karena kita kadaw mentang yin hangnya ka artikel 19 plus 1 plus B. Kasya ayan ni banyin yin ban aya kano ka jing ban aya kano ka jing persya. No, to assemble without arms. Article 19 plus 1 plus B. Kariti sinsar jong kari India fundamental rights. Kaya ni kahok bangin yin bangin protes. Klaim kanu ka jing penwit. Ya tipat ba klaim kanu ka jing penwit ya ka law and order. Nak tagadaw mdon manu bala ban khang yani bangin yin hamnit. Takum kariti sinsar jong kari India fundamental rights article 19 plus 1 plus D. Jar kendai pau school kidon barokat khat fraspa ndriu pau. Ki kibat jing dawa bakungsan ba. Jing dawa ka bakungsan ka kadi ka upgradation either to deficit patal or deficit system kat baka sarkar kala kan. Katai bat ka bakongsan tam ka bangiyen hang ni kadai invite us for official talk official recording ka bangiyen hang ni kam tam kadai ba klem invite yang ni ka bangiyen hang ni kadai kam tam ban invite ken yang ni mo te na yatho yafi kat kum ka riti sinsar jong kari India mo ka article khatsaw kadai ka fundamental rights mo kamut barok khot mani ngilong equal in the eyes of the law. Kaya hendray abaka sarkar kampat, abaka sarkar kamburam kata kamut kala penkheng ya ka article khatsaw. Jong ka fundamental rights ru ka ba kedaw ba barok khot ngilong equal in the eyes of the law kay. Aba legally ngila tho ka sithi te balain khot. Ka jing bam khot ka pani ba klem kheng briu kan. Ka sarkar ka penkheng ka violate ya ka article 14 fundamental rights constitution of India nata ya ka article ka ba arkuway ru kadai ka fundamental rights kitip ka article arkuway ka ong ba ni kibriyo ni dan ka hak ban im da ka buram ba da kata ka buram lang ka salang te ka article arkuway kam pedaw ta mangin suin ro kadai ka kam jong ka sarkar ban tek ba kibriyo kini banyo kita ki basic necessities ki ay kijindong kam jong ka basic necessities kamut kabam kadi kabakinyo kabakat kabakya kini banyo kajang kakup kasem kini banyo ru ka medical treatment kababiang kata kadai katho ka article arkuway katho na benta ka hok ya baro ka kibriyo ndai tang yangi